Kichengsi Inter MSC Constituency Football Kachapati ing Samjin Pen Kapachon. APCC atum Karbiang Nong Pen Nagaland ahoy Kelang Charidam. Thengpi kangho tumpesi kachingki pahem sopuke ahok kalipusi Bogijan Forest Bid Office ahinpen Lamklar Kachipi Kardom pini prime time bertalong penidi sami jilihan sepi non artrik tha bertang tonpen Kichengsi Inter MSC Cup Football Kapathu Kachapati Angdung Kiti Kapathualong Lumbajong pen Bithung Constituency Angbong Kachiphohot Lumbajong Constituency atum ke hai anongi kedeng Kichengsi Aparman MSC Constituency Angbong Football Kapathu Kachapati Kedamtang Matijong Niphai Krenar Keparni Dongkamukam Waisong Pathok Lamalongsi ing Samjin Pen Angdung Kiti Pathuponno Lunkan Angdengta Biponsi Alir Achampen Angdung Kiti Kapathualong Lumbajong Constituency Pen Bithung Rengthama Constituency atum Angbong Chephuponno Kangnedim Chitangte Set An Rat Kachitodun Angdung Kiti Kapathuhot Lumbajong Constituency atum Kethek Soyajok Gol Isipen Chepahai Detlo Apithu nong ikapajo rasai angdengahot Karbiang Nong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Bependanglok EM MSC atum lapan kapathu anathu aning kehang abang phobang phe atuman parta penang amana pengkidu abang phobang phe atumta chitongdon Lasohot Karbiang Nong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang kaningja tengke Labangso Kichengsi MSC Constituency Angbong Football Kapathu Kachapati Kicheng Arni Pen Pini Kijut Arnian ing Samjin Pen Kapachun Ponlong Pamiapot Klempon Rapet Lapen Kachirap Kachitodun Rapet atum Anapansitami Akiro Pipajer Ponlo Lapen Ansose Karbiang Nong Arlopen Pusitami Football Kapathu Anat Kacheng Thodun Thekapot Ningarong Mimilo Anparta Eprangke Bangji Arni non ko an market la Ansose si thek thunang poputa CM Tuliram Nonghang aning kaparung alam thek ningje pong Apithu Kerem ke hai a constituency tumaphan nong e lapan tangka pajer ponsi ing Samjin Pen Kichengsi MSC Constituency Angbong Football Kapathu Pachun Ponno Rong Troxi Pen Bikibe Karbiang Nong Live Karbiang Nong Pen Nagaland ahoy Daldali Reserve Forest along ahoy alamki non anta kahuri sayaputhak kangdang bomlang ajok Assam Pradesh Congress Committee Kongchunbang MLA Rupjyoti Kurmi Pen MLA Debobrata Saikiatum Nangkahumri Alang litum Nangkahumri ahot Assam Pradesh Congress Committee Kongchunbang MLA Rupjyoti Kurmi Pherangke atomathengnu kanijatengke adu ahoy alamki Karbiang Nong lapan Assam Moriani alongta lasondo Athe BJP atumke lahai adoya hoya pothake RDPP BJP atum RDPP ke MSC MLA lapen MP election hainang po amethang sarkar sengnong nang po komani atumke CM minister lapen komani atumke tangka chapalong don po lahai si arnibangta matharinti chotno Bangnaga atumke pregjama korle dositami aporlote kachisong japhan chingrum petiti ilitum Assam lapen Karbiang Nong alongta Terang Rongpi Ingti Timung lapan teron dosita apor hot chingrum thekthea prang pachingrum ta longle derji BJP atumke lapuson jakong ke thaka sailang nosi kaikeda ke klempusi Karbok Padupon মানে বসবাস কৰি আছিল সৰকাৰি খাস মাটিত কিন্তু তেওঁলোকক এটা বনাঞ্চল বুলি কৈ পেলাই উচ্ছেদ কৰিছে ভুৱাকে আৰু বিধানসভাত এই তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশিত হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত মই দেখা পাইছো বনাঞ্চলৰ ভিতৰত আজি মোক প্ৰশাসনিক বিষয়ে কোৱা মতে এখন মডেল হস্পিটেল এখন মডেল ভিলেজ আৰু কিবা মডেল ষ্টেডিয়াম কৰাৰ কথা কৈছে মই আচৰিত হৈছো ইয়াত পশুৰ বাবে চিকিৎসালয় দি কৰিব নে মানুহৰ বাবে আৰু মই বনাঞ্চলিক বিষয়ে সুধি গম পাইছো এই বনাঞ্চলখনত কোনো ফৰেষ্ট ভিলেজ নাই তেতিয়াহলে কি কাৰণে হস্পিটেল স্কুল কৰিব আজি মানুহে যিকোনো জাগালৈ প্ৰবজন কৰে ভাল সুবিধাৰ বাবে ইয়াত যদি আজি এনেকুৱা ধৰণৰ স্কুল ফেচিলিটি দিয়ে ষ্টেডিয়াম ফেচিলিটি দিয়ে ৰাস্তাৰ ফেচিলিটি দিয়ে তেতিয়াহলে কাইলৈ এই বনাঞ্চল নাথাকিব আমাৰ পাৰিপক্ষিকতা কি হ'ব এইবিলাক কথা চৰকাৰে ভাবিব লাগে আৰু জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিম বুলি নিৰ্বাচনত প্ৰতিশ্ৰুতি দি 2016 চনত আহিছিল আজি যদি অসমৰ মানুহৰ যি
Halapu MLA Debobrata Sakya Ferangka to Mathengnu Kaning JK Ahoy Alam Kike Akimi Alam Kalilo Bonta BJP atum Kopia Potsi Adu Ahoy Pothak RDP Ponpederloni Laki Manghumimi Alamno Lahailam Supreme Court along anta Lam Hoy Pilo Bonta Pini Arnianta in Samrila Forest along le amokhake kidamtang ningkan suri hinira krepia ningkan hot ingnam raikom arona tengpen polote rongrop keseng hembret ki kimlong jike heloving alamno ramanta panlong le bonta non car banglong pen Nagaland hoyalong ke daldali reserve forest predaxi hembret kachikim kangton te pina saike klemaret lake BJP pen Nagaland atum angbong arlu kupini kachikroy alamdon do veklo la sopot se pini arnianta ing samdon rilo pusi akoy pipon আর নগা মানুহৰ বিষয় আহে তেনেকৈ সকলো এক হৈ যায় আমাৰ ইয়াত বুঢ়াগোহাঁই ভূঞা গগৈ শইকীয়া বা ৰংপি তেৰং আমি আছোঁ কিন্তু আমি আকৌ বেলেগকৈ চলিব বিচাৰোঁ সেইকাৰণে মই অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে হওক অৰাজনৈতিক দলে হওক আমি ঐক্যবদ্ধ হৈ পেলাই যদি আমাৰ মাটি বচাবৰ কাৰণে আমি যদি নালাগো আমাৰ কিন্তু মাটি গ'ল এতিয়া গ'লেই আৰু আমাৰ মৰিনীটো গ'ল ইয়াতো গ'ল এইটো আৰু গৈ থাকিব ৰিকভাৰ নহয় কিন্তু এতিয়া সময় আছে এই সময় থাকোঁতে যদি আমি নিস্বাৰ্থ কথা অলপ এই ত্যাগ কৰি আমি বৃহত্তৰ অসমৰ স্বাৰ্থত অসম আই মাতৃৰ স্বাৰ্থত যদি আগবাঢ়ি আহোঁ ভাল হ'ব সেইটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু এতিয়াও সময় আছে বিজেপি দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ভৱিষ্যতৰ দিনত যদি তেওঁলোকে ৰাইজৰ ৰোষৰ বলি হ'ব লগা নহয় ৰাইজে তেওঁলোকক কিন্তু ত্যাগ কৰিব তেওঁলোকে যিটো মানে নিস্বাৰ্থ লৈ পেলাই মানে বিজেপিৰ স্বাৰ্থ নিজ স্বাৰ্থ লৈ অসম আই মাতৃ অসমৰ মাটি বচোৱাৰ স্বাৰ্থবোৰ ত্যাগ কৰি পেলাই কাম কৰি আছে এতিয়া এটা সময়ত কিন্তু অসমৰ ৰাইজে বয়কট কৰিব যেন বিজেপি এই দলটো আৰু নেতাকৰ্মীসকলক মোৰ এনে ধাৰণা হৈছে Nagaland ahoy kahumri damhot KADCC Adun Maipu Roton Inti EM Bareng Prodip Singnar APCC Lamjai Sarpo Dr. Mongbe Rongpi Ratul Teron Lapen Daniel Inti Atumta Chitong Lunsi RDP Dun Bokajan Penanan Terang Karbeng Longla Non-Malam Bokajan Subdivision angkang Prekja Mahawaralong Habit Ainar Munit Atumaphan Kapasung Lapen Hemrit Kapalang no penajok Penangan Rong Rupa Jokedo Kiduk Kilak Radum Kedo Kitak Sungkrung Binong Lupusi Kaningri Hangjo Kedam Tangarni Prekja Mahawaralong Habit Ainar Atum Hemrit Kapalang Nodam Ason Tak Taksi Bokajan East Division Forest Range Kaparlo Bormanthi Be Arongpen Kawaram Taro Arong Alongta Don Pli Kiduk Kilak Radum Ahem Habit Ainar Palang Notekang Laplo Bangso Putak Birta Kilong Donatengke Patuwe Porpai Kepra Achitimalam Habit Ainar Ataipo Ejon Rongarlo Ludam Choksi Ken Terang Sanjit Ingti Lapan Kolom Sing Be Atumahem Tengkeng Dam Dutsi Ahem Arpong Kapalang Notekang Pendanglo Sok Sang Lapan Piri Anta Palang Notekang Lapro Kisungke Povek Aradum Kachitana Tenki Ingnar Hemki Prida Mahot Kopai Kimi Penajok Don Pli Aradum Ta Thang Thelang Bonta Hormu Lapen Sok Sangke Penangan Kichu Panhakono Lapu Mitang Dim si Mek Jiang si Penjicor lo Aniwang ke lap dak si kabibi ke pili ke aso tha la dak Miyang ide si ibhagi mi chor lo Pokoknya penong kanong kena anak kat ni. Muni ke thang theket di. Muni bay thang kala. Nang tu kat long pop lah. Bangso Putak Bokajan Forest Range Atumaphan Birta Pachini Pen Adim Humri Damno Bonta Malon Sopor Langdam Rai Pen Nang Chirui Laputa Kisungke Povek Aradum Pen Nang Pachini Don Kisungke Povek Aradum Pen Forest Sai Kamatum Aphan Habit Ainar Penajok Ahemret Kachepadoy Nang Lapen Kisungke Ponang Aputak Prabjen Pen Akirap Nang Piponang Jiputa Kachoningri Padorenti Bokajan Penanan Terang Karbengong Lai
Ingnar pensi kanghua thengpi roipon bom pa bangke nilitum kedamtang iroya prangpen tarli bom lo pusi Selunijan Range Office kaparlo Bogijan Forest Bid Office saiki dorsing timung pachini pon Matijong ni phai krenar khepani sampri kimi aberta alolong kapaklangpon Ingnar pensi kanghua thengpi roipon bom pa bangke nilitumta kedamtang iroya prangpen chini dunno Laso tengsi nilitum dode sangse forest saiki chokomar do an chingrum rapetsi kirika kurga sai dengponno sitame pini arnianta longlelang sitame bangso kirika kurga sai kedeng hot kalioni aroy sanglang ghat along phlikebra ke thom ke plaktang athengpi neplong lopusi Bogijan Forest Bid Office saiki dorsing timung pachini pon nilitum dak Bogijan Forest staff lapen homeguard personnel tum sitame hithiru ya prangpen silaso aphoto mate information kilong kona pen nomelong ne nita banglong pensi thenglong nilong tame whatsapp long tanang pipe tame banglong thenglong lo bang jithanjo si bang inu bani long thenglong lo laso pen dera phike nilum da dode sangse si staff pen chilang la hungar personnel gute chilang pen si ran staff tu mena chilang si kiri ka kuru bang ya pinang an anibang sitame ajubang sitame dulo koilamati area cheng pen chenglok dak sotiana elephant corridor lomstame ri kakuru ke dolo sitame tum theglong le pen la ingnar kiri kakuru bo mohut sitame nil tum thengpi sitame ki theglong an ke iplang plang ni chenni ke naxis bom lo office one bom lo ke pen lot sitame bonai bom lo sis bom lo rason si dolo Alang lika pachini thua tengki nilitum claim rapet ang bongsi komani thengpi kachong hua tumpen kachingki pahem sopen lapuson claim bompu abangki avi bonta lapuson nongno nangki jopona bangki nilitum ta chechakon iputa timung asang ho ningduk chepaklang pon Choki hola pen Sanjit Kro Karbengong live Pini prime time berda kelopon sakang toniklo domi thakmi kardom